ole hi ka kuma hin 15 Martyrs Trophy champions first captain Samuel Armar ka kuma uma in pol puina toy te jung nei met dingania ama hin nanin an team ingtira man laun pu cha ti in don na toy te jung nei dingani first hai hi tu kum hi Martyrs Trophy final voi exam in lut na ania o cái này hi kan laun sing sana sa khopela kum sang 2000 leti nung men kan lo represent via na chu voi tam ta kan lo thang khomin final kai zo lo in kan lo laka na chu kai ni kam gi fap no tu ta vela hi avoili kan final kan kai na ni lomom khabel voili final an kai nan first high in 15 Martyrs Trophy champion trophy andamani chun anni hi players ingtina manin singsa players hai hi state po ami exam laka players squad recruitment ingtina man thoti hai da mila jo khil pek sin la players kan thei tok tokin veng sunga mi in lakhomin rule pai khudanga chorchanpur phairum sunga mi le ele bi kumtin in kan thang laka chun kum nikum hai kan chu state po ami kan kawa tu kum hai chu state po ami ko lawin ai ni chorchanpur phairuma role hai le thai to pa in sing sign kanin feel khoma tu kum kham kanung thang thai no kani lomom tak zanan no le Martyrs Trophy ahung in tran phulli mai dokhan fa sa hin tu kum hin trophy champion trophy hi lakinin ringam cái này thằng ring thì kan tum ngai no champion dinga thang top kan ni laka na choi du thu samin thelium thai ngai no kum tin hin kanin ring sia kan lo lak no chu tu kum kanin ringa tu kum chu lomom takin kan lak ta len kan lo me mani lomom tak je chun pakhala sukin don sangai ta fa sa hin Martyrs Trophy sung na ding len zom hin budget exam in sim renga captain hin mi khil thai chun mila jok khil sin la hi thu tak khi chu ke homin ka hrit talu ka ti top thai no har sa tok tokin zong chapin budget ti top khomin kan nei ngai no in zong chapin ke ni tok toka mi thanem ngai hai le an mi thang puina zar hi kan thang thai ti lem chau ding ani chun pakhat lasil ka te atop taka dingin ke ni mi thanem ngai tu po mi lo thang pui tu hai le l khela fast member le supporting staff a player le a b team hai le in ki ma mi thang pui tu fast ta dinga thanem nga ya kulorol hai po chunga lom thu kan hai sel ni ro se chuba ka chunan no le kumnok ting hai khom kumnok nok hai khom Martyrs Trophy hi alom pe ringa chunguna ai chun fa sa hi la thangjom pe in tumam pathinin remate chun thamjom pe chu kan la tumani ni ro sen lom tak zet ole hi final 15 state level Martyrs Trophy final khel ve rengkhopui team captain J Michael in pol puina toy te jung nei wat dingana ma zona thom te izuken don dingania chu chu miung dan pek sin lai no ma reng khopui FC ai hi tu koman voi khat sungna nia Martyrs Trophy hin ingtina man laun but saya ti hi mi zu khril lang pek sin la captain hin ani ge reng khopui FC reng khopui hi nasa deu chun kan tran ta kon in but saya kan ma kan juk la re reng khutlang mi puya in kan ring ne ken mi support hi kan lom le chun kan ring bak khela final hi chani khopui kan khosung supporter tam ta khai le pathin chunga lom thu kan thil ne ro se anno le hi reng khopui FC tu khomen voi khat sung na chawa lo nia hi chen final chen hi thlung ding in ring na dam be sei na dam min lo ne yam kan voi khat sung na final chen thlung ding chu lik kan pet la kan pet tran ma kan chu kan in be sei no ami rok chu pathin zarin sponsor tu dang kanung nei le kan sumle pai kan in khatain to kan round of 16 kan pet tran to kan chu final pet chu kan in ring reng ani lomom tak je anno le khosung ting pangai thok dam mundang tingai thok dam in ingtinam thang puina indonga budget hi ingtinam reng khopui FC hinin sim reng khopui FC reng khopui in budget thi kan sim ti kom chung no mundanga kan fen sai ramdang danga rengkai an thokdam rengkai mi ramdanga hai le chun mundanga milo supporter milo pe hai khan an theyang tokin sumle pa hai kha an ming pe ka le chu reng khopui FC hai hi
kum tharting da Martyrs Trophy hi la pei ding na suk zom pei in la tumam o pathin zarin be se na lenta ka chu rengkhopui tu ta Martyrs Trophy na kin chatunin athiding in kanring ta no kan suk nok pe tu mani ti chu se an le supporters hai ni le midang dang rengkhopui fans hai dam lo thap tu hai cheu hung chang pui tu hai cheu kuma thu cha in chanu minayam o khovel pum puya FC rengkhopui supporter hai po voi sunin be se na khel chena final chen khel the mi lo support tu hai chunga pathin mingin lom thu kan thil bek chu captain an thokin rengkhopui FC captain an thokin ka khil ve ni ra sel lo mom tak zet le kakuma hin mar top secretary thangwal alan famoi te angira thu thlom te sukin donai te tukum Martyrs Trophy 15 state level Martyrs Trophy hi mipui tingai thoka thlir dan chun kumdang nekin mipui an thlom deuin ai thi ta mipui support hi ai hlorak no mani an no le ingtinam nangni abot tingai thokin mu dan le thlir dan in lo ne ya cái kamu dan chun chu mipui hi an tam man no mani ka tia nikum khan chu ruhai khoma sura tu kum chun nisa haile khomula tha to chun motor khom traffic ai khom ab ringnek in control an taka tu ta tum chu tu kum chu to chun e athen ring noting dei damin in sukpal khom an uma apoi tilhya chu ai zuk khin lom na san chu mipui alu chak tun tam lein traffic ai khom an tar le ya thil hlung nin ka rita to chu kamu dan ani le martop hin harsat na tam takin tu khomringa uma tukum minin pu chana hin harsat na ing tiram intu ka an sumle pa yan no le thil dang dang thopna ting pangadam in nangni tinga ingang harsat na min tu ka sumle pai financially hin he buina ro pani laka sarkara in thokaran pa muna no asan chu Martyrs team hing choi ni la hin sarkara kut hang dorak dan kha thil harsa hong ni lak lein ni sunga mi thanem ngai haida main zong chapa hanga waisun chenai la tho tok thenia so chun chief guest le guest khuli nai ko ha hin a hloma zong choi hung nei lak hin khan ei tournament he alan tol pe theni lomo ma martop hi tuta chairman le secretary chu thangwal alan famoi te secretary ni chairman pulal vullin ani kumthara hin anni antram hi ala phasing dingam in tlang hi tika dingam ana ti hi me jokhrel pek joksin kan tam tak chu nikum chen ding khana na chu tu kum hi marin puin ami ke sei pek lein kum khat kan la chelsa tu kum hi kan tam abo kumanta chun thui tu thar tu ta in real ball zo nunga meeting martop election haidam ko waita in thlang thar na thui tu thar ding ei thlang lok vat ring om ta lomo ma chun Martyrs Trophy ai hui hot sung hin mi pui bui na dam an no le thil dang dang bui na thil suk thei ngai ania mi pui pung khomai ni lein hingang thil harsat na martop ting pangai thok ching felding tu kum hin nganga ma uma discipline thato kam an no le kum dang ne khina thano le mam tu kum chu discipline thakopel kum dang kha player sayan thang na sat talulu lein thil moilo wang da laka tu kum chu sunga khop le ding in khom no chu chun saikon hunai thoni am bokin saikon defense party hai na sa takna mi backup security sil chun tu kum khom hilai law enforcement chorchangpur police ting panghai khom security na sa takin traffic duty ni le anming thope ka chunai ni ting volunteer sai khom thanheman nga ya chu andi haizarin tu ta trum chu buina in khom no ne lomom tak sel an no le kum thar tingai khom mar top hi ala fe pe ringa uma Martyrs Trophy khom ala fe pe ringa uma ingtinam malak dan ding sumle pai chung tho khom ni sin la an no le a tournament hui hot chung tho atro Martyrs Day in Serdan chung tho haidam hingne ka ro puilem lem amani thalema mani an hoilem le moilem dan dam in bu sai dan ding lungril dam ingtinam uma pathin zara tu ta council ei nei ding hai khom hin eka anung pasula chun council a intina mani budget daman hung rol lu theya hiting panga meeting daman hung spare the ni chun thlomin ei Martyrs Day hai khom hangin ei thuk ei nukin full met thanga ta poisa jong buya atoma first pricing dam hi second pricing hai dam hi atoma hai dam hin ei tha phang met laka chung huna hai khom chun ami sok jang khai thei ei hang ring ani Martop secretary ni na angin mi pui kuma
nam organization hai kuma thu cha mani rilnum inei ani chun chame ju khrel pek la e Martyrs Day hi ei pasal tha an ni khaman thik na anin ro no ni big deal lawin ei nam ei jing huna ding e thangthar hai ta ding anin hla na nia chulein an sung le kon mangai ngoi ngoi hai khom ni sin la mak sana an thing na an khovel po po cha na anin pek na ramani lein mi puya 12 khom ei Martyrs Day hi ngai lu thara e thom ngai na an no le ing im ei tho thei zong hai zonga kut ei rol thein na ki senga e kum 13 pe hai khom rola anasanok zula in nika thangla thang dingin mi pui kan cha ne ole kan lom tak zet che lom